nipa no beti ma boa no e ma na nya krata no saa nipa no sa otani a ogu ne ho fi e Portugal saa nipa no na e pamo no saa nipa no na ma ye che no program no koye e wo ho nyina no adwuma koye nyina no sika ne ba egu nipa na account okay because e ma message a o nti kasa no okay it won't mean kind egu nipa na account mo to the time o fi on the woman no twa so fi ho no no e no te no okay oti ne ho wie no nipa na obefa no koye na ono ana odi Manasseh ba Ghana ono ma deport Manasseh ba Ghana edi message wo so bemba eni o mama kan say e ma mu gigi nani e strategy bi e no de buy wo so bemba hwie ya obesa tamska e de ma brand na abra wa so le members etia so dem okom edewo oti play nya no so you want the pictures nyina wa oti play nyina no so the pictures nyina gu mi phone so wa oti play nyina osunya so no sifo Akwaba shonkon enkoma wa wo hwe me sabre e wo tuma gin HS so na order for me no wo e ka say said the monim no e Manasseh the world changer be pie mu e wo Ghana hu e koso bi no mo ka ye deport no ono so eche Manasseh say e ye akwanya ye de ema no so wotimi etu kwan sesi a etimi ko ba bi ope enu nti e no de nani e kire Ghana ha e de e ba na me no wo e ka say aya e ye yanka say ye di for the younger prophet or hanu mo sing a che say wo ba be bie ensam eso Chrying Manasseh say ampa Manasseh ye deported no odifo yi eye odifo a brebi atwam ye papa shi issue ba ye wo be release document e ma Ghana fo nyina ehunu de etua eye emu enne yasanso anya no e wo ahanom ese na nsam no de adofo ese wani ense se ye kan ede echo enu nti jebre na tena se na frɛ obi no obi nso frɛ obi na ze de nkomo no be kɔ no wo so o wa adwenkyere ne nsembusa wo de ato comment section ho ede ama mami twa me ho emra ne ba ya don nsem no emu esukɔ ede ama mo. My God. Nyanya ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na ye kwa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de adwuma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Sâddest Company Limited. I want Sase. I want Ghana ha bia. In Sase de wa to apete Ghana ha. I want Sase. I want Jerusalem. That is ebe afienya. Sanso na akatapo. I want Pokwase. Sanso otumase near Dodowa. Ena Dentra. Eye kaswa. Sase no education free. Lo ni besi entokwa bia ni ho. Then get the one crowd say. Ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one. No mama car one. Oh, you don't mean it? There's some gas in the budget. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, Milia, I don't patch on my come down. One patch on. The patch on. My come down. This consultation. Yo na odofo nyame nsho mo se munya bretwen ye ma ye twa ye ho e ba ye prophet 99 e wa hanu mo ese na ni to odofo ye kan ye ho na ye ma no akwaba ne mfa ye nkomo twetwe no enhihye so odifo me mo akwaba Peje so akwaba ti say nyame adumo na won so ye da Kristo ase ho ye ba ye da Kristo ase ye Manasseh nsam a di atrenche e wo mayi emu ebinum se ye deport na ebinum so se ye deport wo no akrampo se ye deport ni ha no kure wo Yo, I'm say I may fight you can see a commerce na nasa tigini. Okay. Na cheto so me so koma police penny Kofi Boachi. Ya do so me sanso e koma papa despite na Kufata motos. Okay. Which ya too much afefo nyina. Obi ajo so. Wo de apia wo. Epia. Wo ne bebe. Ende mesre asofofo na Manasseh di cheopa e ba mo chenyi na ne se omo hwe ahwenyi esere omo o ye sofo anya me na afro na Manasseh agyina ba bia se wudin wode di watem wagu ho fi wapamatale ahye wo sunsumu e mana pie fisika wo hunemu kra bia odidi sofo bia o hwe me aso odifo mesrew hwe ho si o abrante nchen Okay. so ba na so pa o chewa but the chewa ba jitu usomu wi a ja kwan ja ne kwa no eden onko abrante na ye no chameleon what about boyfriend chameleon Adada ntoma. thank you ba Ghana no
last week I mean last week yeah Sunday and the PSL Manasseh Bagana Manasseh no onye na adwi say o Bagana sisi okay on planning say o Bagana sisi na enam say odunfo bi ne hu no mobọ ana be fa ne fi Ghana e de ne koe esum a osu say ayereho a obomu say yekunu a je say oda danger zone ya to amna wo nani na obabesia ene ne kunu anya badaye abefa e de wafi Ghana de wakopie abrochimemu which is Portugal na kokonya platform a eja ka odo ba be didi kakra akra no what ten e de gensi asofofo a omoboa wo ani oman panyifo bi a omososo moboa wo no what ten e gensi panyifo na odidi panyifo atem na ogu asofofo ho fi ene won so Ghana Manasseh me 99 ene na make of video say e de portum e manaba Ghana okay so be challenge ya say we say che bia be challenge ya be show documents IHS and the portum police for no arrest no omo gine ne book finisem yes titi no not but the bremu bisa Manasseh say wa be do Ghana so na yedi the krata a che ni sana ya fama no bremu okay o ti bremu nyina ya fa ni papers a che ni sa o do Ghana wi asa yedi papers ma no na sen ka ni pay ti play mu ka mo de man nya de wo dwane afa ba bi dabi ye di porto asa na tie o du krom no na da jaw kwa gina ko eti ayin fa no so oko o tu kwa outside the country how many years ni how many years ni yeah I think 2 years more yeah c'est 2 years more ni a to get obesa no benya krata so obesa ko back no sister obe suffer nipa no betima aboa no e ma na nya krata no saa nipa no sa oteni a ogu ne ho fi o Portugal saa nipa no na e pamo no saa nipa no na ma ye che no saa nipa na ma ye che no ante so wo ma o ka wo mo nsem no wo mo anam so ma enne wa bepiem wo Ghana program no ko yo e wo ho nyina no adwuma ko ye nyina no sika ne ba egu nipa na account okay because your my message o nti kasa no okay it won't mean kind egu nipa na account mu do the time o fi o le woman no twa so fi ho no no e no te no okay o te no ho wie no nipa na o be fa no kwen na ono ana o de Manasseh ba Ghana ono ma deport Manasseh ba Ghana e de message o so be ba ene o mama kan say e mamu gigi nani e strategy bi e no de buy o so be pa hwe ya se be pa anhwe ya obesa tamska e de ma brand na abra wa so le be message aso dem okom edo o ti play nyana osu mi won the pictures nyina wa o ti play nyina na osu the pictures nyina gu mi phone so wa o ti play nyina osu nyana so no sifo on down so nai se ke be ba ni se ti wiase esu tu bobo ban sa baba wa osu na se ye deport na denti e na wo kata so anase one person Ghana fo ebe hu se sei na akọ na ne mo bro hu bi na obi be hu a wa hu preko wana be hu no mo ni pe bi obe hu Manasseh mo bo bia na de pako no wa yira na adwen oh yeah uni akọ ahụ chire mu a na wa no yesi ye mo ni pa bra wo ti asie ye bra wa wu oh ni pe bi obe hu abante mo bo bia ne pako no wa yira na adwen ti say ya papa agina tomu anase wo debi so omo ane debi omo ane say unnim ebi ase wa boa no anase omo ane okay o de chepa ne command say wa gu ni hu fi say o de yamodi ni papa wo super pa yeah o de chepa ko say wa gu ni hu fi e amafo na putu e shene say kutupa say okọ say be pa di thank you baba beka but say obi na shop kutupa say be pa di an ka the time a wo ko na tu one and I'm so called two. There, Bempa. Okay. It is not Bempa, so then, we put him to coin.
saka be pa ma wan ko na tu no akọ ka wasem ho a ka obi ehu mobo se be fa wakwa bruchiri it is a sofo bia it be pa sa de e che okoro de koy okay it be pa che pa no waje but I don't think say be na so that be pa ka se bia oje Manasseh wa we tu na ye djuma de bi it sofo bia o tie mi a o be tu botom sika ana so be ye boy adoye na wo sa sofo no wa yira wadwen wajira wadwen wo chire Manasseh say you can say ye boa eye abrate ya ma command no na wo fa boa o memesa o mugu aso dem Subama Manasseh 1000 Ghana which is 10 million na fama meme bia o timo o pe sika koto anka fama no fa chan e shaka se de ma sofo e bo ne pa Ghana na che say e bra na wo e honum no ina adenti na wo mo ama na ehunu so oh ye de wo ba say ni say na so won tutu ye bia watoto e wo nachi adenti na ada Fred mo be kan asema from USA went me and defending ye do ba Ghana ye chiwa ye deporto a o sa ko back to fie okay baby o gina na ye be chiwo no say mo too much office ya ye chiwa ha ye chiwa ha say na me di ba ye me dress ye no na me ko fie okay me go fie say me dem sika she me carpet ase anase me sika wo bank to go sika wo bank debe ye nya chiwo ye tutu wa no ye chi no ni krata ye chi Manasseh no ni krata enne ma on ni buy okay eto on ni buy no o hwede wi a ogu be pa ho fi no e no use na agibio o use criminal idea criminal mind and I'm going to say criminal mind plan B o use yes ono de be ba be pa say o use e pa be pa cho ko nim say so wanya sade na asofo ni be hating na paso do no say hating so ko ade ko na tu no na ntwe yi ade ko ye wa kwantu mu so na ntwe yi kesi Nyankopon na ogu ne ho fi no asofo ko sel mudin no ko sel mudin no so mo ye nipa 5 no sel mudin a esa mo say se tu ye fika 3 be de genu se tu ye fika 3 be de genu e to ko sel mudin wi o si Nyankopon so wa ma ade a chiso obi a ko betuma twa 10 years bobo die 2 years or 1 year no pa on say waje no gba se mi mo na mo hu ne se eye nim guase e de man because ye ensama wo ka tena eye na to kan ye no enti na ba akokora mpo ne ko no mo a eye asem no kore na two issue no ko no me come asema me can with fact okay na two issue no course no okona two issue no for eburuku yeah ebuka me boa yeah din ya me bo eburuka eno ko na two no apart from eburuku no the second person o say beyok yeah onu beyok ada etina that time no Ghana police mo etima chi Manasseh okay say na o si oni beyok o makochi opinfo ano sika bua ne yam ana mo yi akwala no masinu wodomu enti ba bia o mesi opinfo wo no na sika Manasseh ko kire se na o mo yin hwehwem hwehwem ne yawan eto wasan bio to di na adwin ene now this also for me no we also ni mo no apart from omo echi no so for ben na usan ni mo bio oni mo bia bio okay eso so le awsi obofo o so le awsi opambo o so le awsi ofi oduro o so le awsi obinim eso popo kwaso fu bidi agina sara no nyina abla o men ho okay o nyo makwala ete ye de na otimi se o budi e wo sa platform so okay and then can some no be can one can wo mo ni mo yes okay is that me way who be the question ni am nim no e na meka ni am nim no me nka ana me dwa manim so e cancel kom dwa manim cancel ma na o kira obi hu se ni meka ni dwa obuo be ni pa ko no o de be ma me okay enti na just say no yenjintum with say ye giatum okay yen can say ye giatum na say but say
ba ne se won sem a wo ka anase de enama be fontentan so ma ye ho se ye deport se eye no kre se ye deport na eye den a oye nipa ye mfonso so a eye den a nipa na de che nipa ne nipa tinti enko de eye den nipa na be ye nipa mfonso ese ne teche ma wo mo atinti no de bia wo mo ana wo mo ye wo ho bone eso mo de che etina sondum enti se ya bo no e de aba wa ye mfonso eni kwan se ye je no se eye timemuni ti se eye oba ti se nipa ne ye ne ntina na nyame na atwa ne ka nyame wata soro no na watwa ne ka Yakobo wata soro no onwuyo wana watwa Manasseh ka nyame atua ne ka ya je atum se eye no kure wo ye eye sofo bo na wo ka bibi dia bodanfo so bodan wo fie so de pia bonten a okudi boni a so mo fie kwan ba ese ebuso ye de etwa ye de eje no thank you obi wa bodan kura no se dan bo se ti kura na kakra ba hu no kura ba fichiri de ende owo se sie se ni oye nyina no o de fifie na o de kwa bonten o de kwa bonten se akoye na eche sa ka o de kwa bonten no ka o atake o mo abonten no okay wanye ne sa o o de kwa bonten no o sa dan no se etake efiefo okay tesi wadwa na be se fie no wan na be jo ba se enjina nkra ne mu wan na be ebusa be na be jo oba ina busuan po no ebusa be na be jo ebusa no my Ghana okay ebusa no my Ghana ebusa wo mu no first no so e sofo eti utimi yi mu fi so nye sofo no e sofo ana wo se mu na mayaza makoje boso makoje nduru ana mo de ya sore the for then no ana was why then wasakra the sakana wasakra no enani ne wahi se eno ne se wo dan wo mo no wo mo nante ya na wo mo ye ne ense no wo dan wo mo adire etina sakana wasakana wo se nyame asesa wo nipa na oboa o okay I say wo de ni wo de pasa ateno ho ase owo cobra what teno okay na nipa na oboa o no wasa fisi sa nipa no na ogun hu fi na ogun ni mase na sisa no se san no o sa san nipa no be for fi Ghana ade no kwa abeji no o sa teni ye o titi oni ni kuntem ogun hu fi it is sisa no se san na o so wasa san no eni ni we akwanto mo nsem obi nim de course e bia o de wo hunu ye me sini nyina kita me sister Barbara bibia kita me o se na me ba ne boko yeah sa na tie the time I started papa she issue me ba ne boko no ma be yina no na so tema na so tete no na ne papers no e na me wiem papers na me wiem e na me wiem e busafo na efrem e pa chew se obi a mo Manasseh no so buka so betra Ghana ha hwe na wiye e betuma na so Ghana ha na se mo penanim guase na mahunu na matumi aka se aha wo ka sofo ansem na we bunya ko ni mase enye nim guase okay enye sofo bia nim guase o okay sofo bia okoka na asem bia no enye sa sofo nim guase o sa sofo na okoka na asem no se sofo na nim guase dia na sa sofo no gabadesam no ka ye wono sister no bio okay ebe na ministry na egu but eye ono ananim guase because niema okokeka na eche no na wasa da na wo ho na mo boboa no wasa ko face wo mo na odi do mate go mo fide na da me say o ho na okwa o de ntro na okom na ko e what you say okay that na etu na okwa no o de ntro na okom na ko e onu me say sika na bia wo pe yes okay onu me say no pa kwentu yeah etro yes ara onu me say akodu o ho wie no Portugal wie no o se oteni ebegesi kwekwanan o ka sa story yeah okay yeah and then kwekwanan aye ne ti a wateni ebegesi kwekwanan na da me say oyusu international man nyansa no de biti wo mo tina bible say ne freni etimi kire ne nua ne freni kwan because munyina mani efra na munam ti kwekwanan ne ka Japan no munyina no ana usu be pa munyina no mani efra
enti Manasseh yisu na adwe eno de biti wo ena ne oda kodu abochiri odu abochiri wi su o san tene no ho ena o san face omo a omo bo ano no we face no ena ogu omo fi ende hwe na wi en ebra wo ne tu nsem o ka de fa aya asofo dodo na ho se na enya no kra adenti ena wo mo so entiki eye ne on na so man fan sem na ankwanko ma post for se we wo ogu mi ho fi defamation enu ntimi nkonko che na je se wo mo so ka wo mo no tu mo na wo mo ma ya te ase se de Manasseh ka ne ye no kre na eti omo ye din ni se o se Canada Japan e de ne ho ji case no mu okay ena Canada Japan so na ba na wo so okay ena Canada Japan platform so no omko ye sa de ne wo e di se Canada Japan no ho ji case no mu dia eh den na no Manasseh ko twi mazo okay oni Kennedy no ona bo Canada Japan na odi ne ho ji asem no mo ono odi ne ho ji mu no oba for Bishop Daniel Obinim after ono ne de no wa me kan dodo na amfo obi after ono e no ansa na platform no interview be ko so no asem nyina ko nani okay no apushu say ko na koka okay this ono Canada Japan ka se men ko a uti ko tane back for so e ko de wo ho se me wo he se ile an ka se me mra meeting bank e be de wo ha okay eti ena se Canada Japan man ko nya se monko interview no ono so afro office was say abrantie bi ba also wo information okay or fact the man kwenya no kana say okay kokwa na oni ano kokwa na ni ano kokwa na ba man kwan se kawasem yanko do aduri sem nyina ego ho eti enam se ono Manasseh no bako biti Canada Japan no the call from outside the call be PA e wo ho eti na ye man kwenya okay ena ko tran net ne so e kasa ena kasai but to ye Canada Japan issue na once what I go be no show documents yeah but we dey no documents eti na oje mu ono de ma o se mu kono mo ye de wo ma no de e koka eti o mo hu se o ma chi back no jiro ma chi no emu odu eti no mu nya kwenya na se o mo se gi ni ko okay nti e fa bi na betima ka say vulnerable and contributed to asofo no dodo na ni ase yes because vulnerable no ono ye politician okay ono onim susu mi hitasem ni dia ni se bia ade bia achia no okolete no but seka ona bo wani a ko be se Manasseh bo oba no oye kronfo oba wia no esan ko odi for mafum makeka nsem makopie mu wo baabi mekoye anso ho makokeka nsem yi ebie nsuso de aka ho api so enne wo mo je me efa so se maka wo mo nsem ama enne wo mo abome ede aba yesi ani bo a ekotiri enti se emwa bia ye fa mo anu because eyeden a nipa ene sakra na adwen emwa besa say no when ya baba be pem wo man Ghana e mo anya wi wadidi asofo no atem wakeka nsem wo pa acho eyeden a wo be pa de akwa kosi de wo se won konkosi eye eso se na ya papa revenant go so be pa nkwan so no be pa na cho so a fine se eno onu nkwan no hu ne se wa fom no nti wo be pa na cho wa wo pa na cho kwa pa eno acho wa wi eno no ba ni nyina mu no o hu ne se wo se ye nje no fa so na ye ma no eye obo ho no ma adwuma oni enti ena wa ma na adwen wo keka na adwen de bom ye se na mingo obi hu fi ba so wonya adwuma bi ye na wonya sika bi a sa adwen no e ma ne tiri onu se ye baba chiwade so be kansam ato onyekoso yeah ai be translate onyekoso endo e no kore nipa dodo na egu adanse kurum nipa dodo na egu prison no enyom nya no omekum nipa wo no kore obi wo ho a ntwato so ase no nim hwe edato ne so oyi na no sen e mana yeye oni kamafo oni sika ka so fa lawyer obi da remand obi da condemn obi wo 10 years obi wo 3 years obi asem kwa yen kan eni oni mo hio yeah e ka se mato ne so eti nipa se na na ni ti o my Ghana o ye bosumba onye nipa
Nipa say no ye bosumba onye nipa. Obi ya ni won mo ye bosumba. Me si me ba no boko. Ye ni bosumba wo ho. Nyame ba ye na so obo bi say ye. Me ba no boko. Okay. So nyame ne bo wa. Nyame ne bo wa. Ka okotena platform so no. Ko ba ma nkokon ye de akasa mo. Ka wo se mo beka bia no e ba ko pim nipa wonnim no a won evidence. Enye obi a wonnim no. Tibise na me ba no boko. Wama ye hunu say ye deport no fine say ye no kure say enye no kure say ye deport no na ye na adwen so obebo ne homode obeye bi obetimi bia na wasa etukwan a mo won ne say enno krampo no ebe ma mo nsam a mo ka no krampo ye nje emfa endi ene nyo bi asem so do for bi besa aye na dum bio a me nya masem okay ba me cho say ni pe bi besa ye na dum ni pe bi besa bo abranti say o sa tukwa bi mu no ne ba ko no wa yera na adwen asa so say o pese won pam na bo afon famfiri ne nche because of the way say wo mo a wo be on be hu ni mo bo bi no o say ka say nipa obebo na je say na adwen enni ni tiri wo wa na je say wo go pam abo afo de free ne nche e so so anya asa okose bo fa che wo nyakopon che asa nyakopon fa ne bo ne che no me always my social media social media platform so over there I think get to be since 2019 ever how many years ni if I say me go 5 years I say 5 years ni one say me no be anya before platform so da me nye bi so da so what say beto one man esi kira adwen okay ni anya ko be ka chem say me kana maka ma so le ko but say we jimi a the bad ma choice we jimi say no anamonto ben ena Manasseh ontu emfanfa de ekoso no nyina ehu anamonto nyina say ompa ne Nyankopon chew what if say waye ene nam so ama ompa ne Nyankopon chew wo de ba e papa recognize ompa ne Nyankopon chew o us be ba de ko na move oh strategy no de ko us be ba o yam wa fi be pa je ni to no ko be pa o say yam wa fi be pa je ese be pa so bua no so akabeje ni hu yawo because nkwala na mo twa ho ahia na go ai so bua ho prodigal son okoye yenya obaye ne papa saje ti se papa saje no a tie ono papa ye sanso eku abo a wadore srade de ye party man one yes ade no prodigal son anyway ye ka bible mu nsem yeah the prodigal son I want visa we see kwasiawe oh odifo oye nipa sister yeah ya medjuma na da ho anya nze sawo ewo musa so obi betima bua don kakra no be di one day nyansa nyansa abehwiti dom no sister ya wonu musika ma for di ranya medjuma mu ko tua radio airtime TV station airtime radio wonu musika omoji kata mi musika omoji wana wonu musika omoji obetima ko tua be 1,800 5 million ko 1 hour e be 1,000 1,550 million 10 million obe preach ewie no obetima tie phone call saa mo aso ba ya ba de be che no mo asena ko amba is that 50 million 10 million ashi oso odu ko twa akra ma Nyankopon etu ko kasa egu fama mu na ma fa ye wachiri kwa ba na mo ye paibo tena be ya obi ahụ beto no ewo wona mu no wako tuya 10 million 1,000 Ghana 1,500 5 million 8 million na o preach wie na ma fo fro no so ade bachi de e paibo be koso ade bachi am ba ko trase no mo asena kwa ma ti so bi abomodin aboabo adom kakra no na nyame ko so hira ne ba na also the just seconds ebe gu ne ho fi ebe paint ne black e physical ogunam na ne ministry no e collapse ya Yakopon onayo Yakopon onayo na metiase ne se so twen na nyame twe no na hyase na metiase yes we put this small we small me can say bi e wa man channel me say wa hwe ya obe sofa obe twa aso be sabi obe kwa janan obe di aso be nansi ya me ka man channel me say obe kwa janan obe di aso be
Duabo. Enye duabo. Enye duabo. Ne me hu na meka. Okay. Mesi obetwa. Obekọ janan. Obedi so be. Because oba say odan no peteku. Do oba say obesenya na adwuma. Ene de wo hu. Be wiye. Daddy, yeah, Breno, aye, bre enesa, with and somewhat akoko swam, and yeah, dear, yeah, titi any day you. Some Manasseh, or you wouldn't me, or you were pushing a foot will bang, and I'll do mano. I drink sacran sem bang, and I'll do man a day, and may also air can. A day and I'm so a day a chair a year for fra one more can somewhere anymore. At a 2 a year as of for so then no moon free a year dear Manasseh Ecomuno Emuna or the telephone number and they were chopping to Johnny and Fat Incy. Manasseh me never 2 of the man. Okay. Because we're within it. Manasseh within it. If the foot be man will be within it. Only left and right. Cafés were then a tone. I will feel mono. Awo nya kwenya no oboso tu ko nya kwenya tu kwan no I honest say ka dey oto ne hofo but wa to ne hofo and also continue here no dem say onim ni left and right okay it what dey mean to ne fo on twa esane ko on twa ko na oko bi manso ne isu ogu na obi etra enye isu be na yede na etra ento si mieno so no mu amu bie sa small channels no say YouTube channel, say Facebook live na mo yem. Esra mo say me ko ka obi no bi me come team mum. Woni obi hu story a me how ho say we ko fast story bi a enye no kre that to be so. We ya sa o de pesca go to mo. Be so ho say daachi no sa duaba no betwa. King David no mo am America. Mogu hwan UK, Germany, modi di otumfo no matem, ani panyifo mo man modi o matem no. Wo hwe ne yie. Bibia wo ne bre. Ose Manasseh ba Ghana no. O de chepa ne nam. Sana e betima tom o kwen. Ya me shiro bia o tie ni. O hwe too much. Ya me kamu nyina mo ho. No onya obi akoma so de e ma no. Before no mani 0249 05 02 78 0249 05 02 78. Another number is 0550 50 10 86. Santibio 0550 50 10 86. Ya me shira ya me ka ho wo frame ya be joso ye nya pai bono na ya data wachi so do ya leba na ya hospital ya le a e mo da ko hospital ya me ka ho e wo bia bye Nyame enka won so ohun odifo na order for said the ensem no etie eno no wadwenhwe no fabra ebesun yen e your comment section na like a videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa masori so. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled burdened? It is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the General Overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant, the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208 599576 or 0278 977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays.
Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amesimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi ehwe bia no kwa se de bia nete eye bia papa. Every Egypt I dey aba. Where ye the man etufo bo. Ekunja bia ope wasase we so. Na Obiri Yeboah nkwa na betuma mo. China ekunja pe e na ye ni bi. But ekunja bia country bia ekunja ope no. Ye dey wo se bla na be challenge yen. Na be bi say ekunja ope. Se ye ntumi enya ma wa. Bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. E wa be kan free pipe. Junction ho na. Usane first round, second round no. Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fresh 0558 78 2268. Anase 0277. Tie no mani 0277 469933. Ekunja bia ope no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se ope kunja we ene ne mpa seka. No man no frɛ no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia ope ene ne mpa seka. Nana Isaac Obiri Yeboah nkwa na ebetumi ama obi. Ewo Ghana ha.